Hi guys, welcome back to my channel. Avelin hi channel hen kain lim ki nowe tu ni ko he kain sei go de le tutorial video wang sa hi gun pon hin la Fraudster ho akuna kiben ding dan ti neu cha ga sei no men ai chu latest a ke ma message mu khat kain sei do nom ya che video kain kho ta kain sem he in alert hi na di wa ya chun isay masangwin hi ka channel hi ama sa pena na vet hi ai le long se nin subscribe ni bol pe in lang bell icon ko me utin notification ko all in ko te chitile hi tabang video ho kan sem kiteng amo masa pen hi ding he je ai la tu ni ai sei diu cha hi la kilhepna azan no min kon banega krol pati a kilhem loy a hi lo le na account na sum kan thot de ti a kilhem loy tuin a tha ben zan hi vel cho itan ni lang a chi tan video sem ding ka ti ai la ka sem man pon ibya meti al electricity bill la kilhepna aumin hiya chu chi screen record na message so jong kain ve sa de he screen recorder ga on in kate kauntan tun message ipi message kamu ham ga ve hi to hi chi message hi ve lew chun namu diu hin hi chi a he ipi ham ti a he le dear customer, your electricity power will be disconnected tonight at 10:30 p.m. because your previous month bill not update. Please contact our officer at the officer number jong ahin pevin sa ahin. A number jong ahin pevin. Hito ba nga hi yung kitot hin. Belew sun na electric hi tuzan som la ke le disconnect ki bol ditay. Ay chu nang ma bill mas abil ho update a hi lo in hi chun officer hi contact ngovin ati we hita banga iga vet le kilom ta in e chun bill ahong jo se clear ki bol hin clear ki bol hi ya chu hita bang message ahonga hele kama do pai jeng hin e chu hi chi kilhepna hi ti hi ka hen hi chun hi cha hi veleu chun na contact te ngol azat jat hen sei diu bill na pi sa ano na su ki cha di hin hi ni che tabang message na mu wa hele don zo an don hi win don bu zo an don bu call jong bol po te officer number ti a ko yu hi call jong bol po te ai cho ahung na source bela chun mobile number hi chi he 9905680846 ichi tabang a hi hung lo message ahung a hele ai bill chu ina hongwa reading ahong bolwa bill acm pi wa eida la he cha chu e man ipe ki te ngong le I bill za chu jeng hen na mai bijli ham ko namana ai jong le mai bijli ma jong ko izat na diu ham ke jeng hen he cha chu officially a electric office a ko na wang chu disconnect de hi jong le hongun tin ami hongun tin hi bill na pi lo le disconnect ka bol diu hi ati diu hiti a cho bol ai le tua hi chi hiti a hin sei hi kilhepna a hi ana bol khaw hiti ti katiza je a chu khat le ni ana bol khaw mente ti gin ji a chu awareness ding ai chu video kan se me hita banga na electricity ki connect de in ti a message na mo wa he chi number ho an mo wa hi le ana ho pi win na het no wa nang ho bil chu na ki het no mo ale nearest electric city office au min power office au min so achu chebel na non ki do hita bang number ho hi avoid bol te ti he tu ni khwa isei do pin pen no mu cha hi hi chun ching thei tin kiveng phao tin Fraudster ho kan hoi do te ti dei sa ja kan se me hi che video hi poimo hi chun na loi na pai khat la ni hi cho Fraudster ho khuna ana o the hi chun I hate the other day labang chu pass on with oh thank you tata bye bye le na bon chawin dam set ta ben le